i dobrodošli još jednu epizodu, to je četvrtu epizodu i opet igramo Clash of Clans. I konačno mi se upgradeovalo ono za treći napitak i sad imam Rage Spell. Hvala Bogu, konačno. Sad još samo mi fali Barbarian King, ali isto skoro. Evo da vidimo što tu nema ništa novo, da sad sam napravio 8 zmaja i 15 arčera i to malo zove i napravio sam 2 Rage Spella i jedan Healing Potion, to je isti kurs. I u mojim castlu imam jednog zmaja level 2 i to će isto, za to ću koristiti za današnji raid, ali pitali smo da u epizodi pokažemo replay, pa da im kažemo pa da pokažu replay. Pošaljite play. Snimam. Tako. Da pošaljem neki replay njihovih napada, pa bih to mogao da pokažem. Isto šta još, da Izvini što sam čutao sad, šestra me prolazila tu pa me nervira. Evo ako, isto snimat ću i napade u ovom varu. I počet će za 10 sati, ali to je okej. Ajmo, evo ga, Johnny on je poslao, da vidimo šta on ima u samo arčerima. A okej, njemu je Town Hall bio napolje pa je pa opet dobio jednu zvezdicu, a vidim možda će loot da bude ekstra. Brat, on uzeo 1000 Dark Elixira. Ujevate, kako ga hoće. Kako sreća. Odličan replay. Čekajte, napad test. Šta još kažu? Ne mogu da uzma, imam farm base. Da vidimo i točno. Pa dobro, njemu je bazano ekstra. Ajde, ali malo da ubrzamo. Jer smorit ću ovako. A vrate po ovaj puko što ga napada. Uvario zmaja u Clancast, vrate. Kako kralj stavio 3 healera na ništa. Slepat. Nego blago on što ga napada, on sad dobio tu trofej, ajmo vidimo koje. Amceli, ajmo vidimo tvoj. Kaže, prvi put sa Barbarian Kingom. Vidimo kako on to igra s Barbarian Kingom. Pa vidimo. On je kako im napadao ovim, kako zovu, gigama, pa okej. Okej mi to nego, ajmo malo da ubrzamo pošto ima dosta. 2 healera ovo. Ajde. Čekaj ovo, 300.000 golda ima ovaj lik. A vrate. Brate. 300.000 golda ladno uzeo.
Koja vidim on je mogu da stavi arčere ovamo, barem da razbiju ovo. Ne znam sad da li on uspio barem jednu zvezdicu. On nije uspio nijednu zvezdicu. Ali 300.000 golda su 300.000 golda. Evo imam šta se kaže. Kupimo. Sad bi mogli neki raid, ali zaboravio sam. Ne. Isto velik me pita da pokazujem neku u bazi, da ocenim. Ajmo da vidimo. Ovako, za njega bi dao 6, tako mu je dobar defense, ali za Tomcat 7 je mnogo loše da ima ove zirove. Mnogo loše. Dobro, eto za tebe 6. Ajmo da vidimo Horđova, da mislim da njemu trebam da pokažu, da je on mene pitao. Ako ne veze, onda ću jednom drugom kome isto mislim da mu pitam da nije bitno. Evo vidimo šta tu on ima. Tomcat level 7. Pa njemu bi dao 8 za Horđa. 8 za Horđa, da imamo da je neko ime, da je još neko pitao, ne mogu baš da se sjetim. Đurki, evo zaboravio. Za njega odmah mogu da kažem, za njega 8, moglo bi 9. Pa za defense mu je ekstra. Opa, jednite, njemu su svi morate level 5 wizardi, znači za njega 9 za njega. Znači baza ti je ekstra. Ili salce, tako što kažu. Da snimam. Sad bi mogli da odradimo onaj raid. Da nađemo nekog, ček šta? Još jedan sat pa, ko je to da čeka? Da odimo. Fa mu je klan, ne, nećete. Tražimo neko ko ima više luta. Tebe, da li da napadnem tebe? Ok, znači njega ćemo. Evo, op. Radiš pravo. Ajmo zmajevi. Opa, jedna zvezdica. O, 2 zvezdice. Odlično. Zmajevi su ekstra. A neće ovaj zmaj moći sam da uništi ovaj air. Ok, vidjet ćemo šta će ovdje ispadne, imam još 6 zmaja, jedan je level 2. Au, vrate. Neću, u stvari ako mu uništim sad, ovdje je moguće 3 zvezdice. Ovdje su moguće 3 zvezdice. Definitivno 3 zvezdice sigurno. Meni se činilo kao da neću uspjeti 3 zvezdice, da će malo da mi fali. Ali
zmaja još ekstra. Kao što sam u prošloj epizodi, znači od kako sam napravio zmajeve, znači sine Bože, obožavam s njima da napadam, ali mnogo koštaju onako, da kažem, znači, čekajmo, ajde stavimo odmah, mi se prave još 3 zmaja i 15 arčera. Znači šta smo rekli, koliko to, stavljam 7 zmaja i 1 u Clan Castle ili, čekaj, mislim da stavljam 8 puta 20, 160, da, stavljam 8 zmaja i 1 kad dobijem u Clan Castle i tako napadam, pošto nemam, pošto nemam, kako zove ono, čekaj kako što se zove, čuo sam zabavio, nema mjesta da upgrade, još treba da upgrade. Sad, da treba to da upgradeujem, ovdje deo Irish Viper tu planiram da stavim još nekak Hidden Tesla, ali ne znam gdje da stavim onda. To čudo. Pa ja već imam za Hidden Tesla. Da li to stavim, čekajte, vidimo za koliko se to pravi. Koliko to ide Hidden Tesla jedan dan. A postavljam, a te ja sam stavim ovo da se upgradeuje. 3 dana, pa to ću u nedelju da stavim da se upgradeuje. Pošto radim danima igram malo slabije, vikendom ne baš cijel dan, ali ok, to je dobro. Znači ajmo, drugi Hidden Tesla tačno gdje treba, šta se dešava u varu, edit for base. Čekajte da stavimo koja base koristim sad, taj da edit. Ovo brate, internet. Ovo čekajte sad da se connectionujem. Pa da promenim to. Zbog, čekajte, stanite. Defense, Hidden Tesla, tačno tu. U varu to da uradim isto. A ja mislim da sad naprimjer meni se pravi Hidden Tesla, a da u varu mi je već napravljena kad je stavim. Ne znam da li. Pošto vidite, ona valjda radi. Da, valjda. Nešto. Sad ne znam gdje ovo da stavim. Ajde, ti sedi tu, se rotiraj. Ovako. Znači ako dolaze od dosta. Odakle već od doška. Ono seke. Šta kažu ovi ljudovi? Ok, oni se to dopisuju. Znači ja što sam to vam pokažem. Pošto napadam svako svoj broj, da vidite kako izgleda ovo kog ja treba da napadnem. Pogledajte. Razmišljam da ovdje pustim hogove, koji ću da dobijem u Clan Castle, pošto ja još uvijek nemam hogove, i onda će da sruši ovaj Air Defense, i onda ću to napuštam ove zmajeve, oni će s rage spellom odmah da krenu, to je to, neće bude problem. Isto kao i kod one baze, što smo sad uradili raid, isto je samo što je kod njih bio Air Defense level 2, ovdje je 1. To će bude laganica. I mislim da bi to bilo to za ovu epizodu.